Hojai Metai Blocks Ram Kamana Tram Nursery Mamda Dong Assise and Sana Brahmachari and Ogi Yungi family life. Abang Assise Puna Torga Gariam the Torga Sum Koiba Talk to him and Assise Shivratri and Mafam and Hum the Neofina Koida Aduga popular Oina Labor Jam Chow Pazana Sulat from the Ado Sumam the Sumdiang and Jarake. And do the Hazardi, the likes, subscribe to Bilamo and Loipovo video say please. Adodi and how to see me am Maya music real get jauh ba natum bazar ki real get jauh so serial get lan ba tum pura bazar dum changnya and music tum khoi tum tam tam chaki ni atai so ban di mem sai atai su mem do sum puchar ke matang matang dan and chalo se right left from the high ni Mày nó đi phải sẵn đây lại rồi đấy cái hài ra thế tôi chẳng ngần đi cái số dịch xe khơi sum cái side đâm pothari and some background side đâm phải very young view mày the side ngah ki oina sum pothari đâm lambi xe khơi đâm 25 minute chẳng ngờ side bolak pa se and mafam se sum side ki background se sum kamai tawi taw des sum hai biramo jadi sum ngak tang enjoy lo minasi mày si lambi se jamchina fajaban nan sunale and mafam se sum yengbada ko sumaina sum green natani and sagi posina sumaina ni kali se sumain lakwa lambi degi and jamchina fajaba post ne and photo shoot kisu jamchina nuagda mafam ni si se and background gi side yengbiu mem sum jungle gi background ama sagi mafam se jamchina fajai and from the su fajaba mem laira mem to di sum ai mẹ em đi mà thằng ta ba sum utra ke hawan 10 minute matung da zum jor ni do mẹ em sum jor ga sum ai nganjara ga to di wait to video mẹ em And then guys, parking jauh ya, parking da side khoi gari puno maksud seloi puno parking lai da and jamchino chawroba khoi ngasi se jamchina miju tilli and sum yang bibi jane gari parking mi amsigi kadang view kra sum side sum maning mamang loina and di sum ai atai su musara ga khaga khoi chang da wali manung changa sum musara ga and di wait to video me manung jawraga sum musara ga What is this? Na ma'am, music to di ako'y chali the kay kamay tawi taw de sum hajira ke mafam sigi kadang view se lauraga aduga ako'y so ngasi se hafet kuiro matung ni sigalai se do laga ma'am du chage na do chathok na lak mafam ni jamasu phajagane na khali and kadang anuba mong dang asi se decorate trom se du na isum ma'am da uchrake and the musigi kitang view kada macari sangom thai mare and kamu di sini and sagi view se sumai lai de and back ta sumai lai de ma'am tadi zik se sum manak ta jau sale khoi sia kitang ngai de chang da ba chang sum jau ni and tadi Sesum hauraga ngasigi plugging se dom mem nungai te comment todi taude sum haibinamo kamesta and dadi haurasi mem do mem hujik se jaura and akhoi hujik leisina akhoi hujik akasi Ganga and sise akhoi parokwa jila iduni and sigalai re akasi Ganga sigai kharga changaga sum aidum uchrake mem da
Wow, ma'am, si se somda lay re ching se and side khoi gi jitna khoi gi dukan pham yu pun mak se loi ne pham and ma pham se khoi khatang wali dum jau di jau re and ma pham se sum jau re and si gai khatang chang sum jau ni ma'am ma da lay re si gi main gate se si ga ni khoi main mandir se sum mandir si manung do su sum kamai na tawi taw de and dum jeng halake aduga ma pham se sum bi su kamai ti li tin de sum ma'am na sum ubi si ni and ready sum ingan jara ke ma'am mafam se jawraga and ma'am hoji se sum jawre khoi jawna hoji entry door ni sigai ye main gate su jawre sini main gate and sum entry door ni sigai ye entry door ga sum mai mathang thang ta ba ingan jara ke mandir sini manung ji khatang view khar su sum ingan jara ke and side khoi chingdagi ta ba jona su sum ta tai ado adu su sum ingan jara ke sini ma'am aduga atai su siga program ati to ga dali ado som da su khoi gi siga loina khoi gi soi ba khot pa ngak nga sen liba leiba puno mak se loi puno lei re and sini ma'am do sini khoi gi akasinga ga siba stan heja high se sini aduga siga gi to ga endi lorni hojik se and lower ga ma'am da sum chara ga manung changa hojik se Mayam sini khoi gi kasi Ganga mandir hairi base sini manung da ai changi se ai somdana leira sum park kai ka ma loina leira aduga sigana siga tai su ai ke mamam leiri sum ai dum ujjabo charake and siga mandir two temple haina siga se loi i khot leira aduga tai sum kai lei leite siga khoi gi mi punamak pandit punamak se loina leira siga ada guys, somda sum hai sum changi ga ma'am. Ada ma'am sum siga sum changi ga sanga sum atai su chara ga mathang bang and siga mi su ma'am khoram khulam na tawri somda sum hingbi bi yani ma'am. Ada aina changai sina si gate gi ni sege entry torga somda chang pani and siga su leira lagi mandir. Ado ngasi ni misigi oina especially adum Shiva ratri gi main puja chawna oina pangthok pani si se ado chamchina hajai ado ma'am kamai tawi taw de sum haibiramu and sorana su side ta ba ising chendha ba se sum uchra ke ma'am da do hanadagi di sum ising chendha ba khara watak tu di tai sini ma'am ada main mandir se selai da and sini ma'am ising chendha bam se sini hanadi jam chaw ni chendha ram ni hujikti ramlia ising chendha bam se ising je chendha ba jam wala and sini and ma'am da di seloi le ra khoi family seloi kotha re hujik se jum lai ju kar mam ne isu and apun mok su loi khar mam ne aduga mu su ma pan na hauri and ya tai su mu chra ke ma'am da and ma'am du di isu lai khar loi na hujik che thoe and thok na ji ma pan su moi nga hauri ma pan su ma pan re thoga hujik se moi loi phang na ga du di am ko mu hi chalani atopa pham da pham atopa ma phang gi su ke dam view jeng la ke ma'am da aina atopa ma pham ai si su jamchina khoi famous ba ma pham ni ada nong su sem gi ba nong su ai jam toina ut ma pham ni do ngasi gi numi se important oina launi kadi gina da puja main puja ding ngasi ni min chini and dui mandir du gi su do di ma'am do sum chalaga tai su dum chake and makha da hujik se park rom da chala kadang uchra ke sai gi and di ma'am sum yang minasi ngak de wait to biro and ma'am da di ma pham se tai su sum kai na ma'am lady and dum jam chaw ma tawa puja ni and siga potai zone ma de kai de kara de ma'am varieties ma'am leira and aduga sum mela su tawdu di so mela si mela to bam gi ma pham je ju kadang pula uchara ke ma'am da and ready jing minasi ma'am sandasi bazar ma'am ni ba selai se and sum sini thangjan ban sanapot ki and khoi siga atai tai su khoi se ma'am da di sum changa sum chara ke ma'am da di ai siga potai khar su lawa dum atai su chara ke ma'am da di and wait to biro
Sini se sigani akhoi siga sanabam se angang singde karide karade akhoi night nungthang da oidrni and house horani hai do myam da di sum ai sum utara kya mathang mathang da di and da di myam enjoyment lamina si myam da di bye 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 and ma'am sini ai huji manakta yaure manakta yauna sini siga pagi night thang dadi jam phaja do ni ma'am aduga se angang sing ma'am sanan su leira am dadi ai sum chara ka mathang mathang taba asiga dukan ma'am su pham and son su ma'am leiri kai kai mo sanabam and dadi ma'am sum siga smaya torni nang and hojai su sum haudi hawat kare adugo motor ko ai se sum thangni hawrani and sum ma'am dadi apai hojing next jeng lakte sina tagi sibling duga chalaga jeng lakke makham se adugo hojik se sigai thoni thoga and jeng lani ma'am da uchara ge dadi and ma'am dadi tanga wet to biro ai mitunja jaroga sum ai uchara ge A few moments later. So ma'am dadi hojik se apai mitunja jaure and mitunja ge khutin se ngasi gi mi khutin se jam thina tilli and mathang sum jeng lakke ma'am da adum sai gi mi khutin se dadi wet to biro sini ma'am ga mi khutin se engbiu nahan makai gi mi khutin se akhoi su manung tan nang gari su thaujan bangamdra and mapanda khana thamna dum thamamaga dum changbai mathau tare and sini ma'am gari gi mi view se amtang engbiu dum ada kamesta kamai dai dal dem haibira mo ngasi se asiga especially jam taw no ina tawrini aduna so mi jam tille ada jam thina nungai deni guys tadi ai jam uchra ke ma'am da tadi wait to video ma'am jawraga sum uchra ge mathang and ma'am hojik se tum jawre manak do ai sum back camera toga sum uchra ge and mathang and ai gi wife se like jare hi am di tawra and tadi ma'am sum uchra ge mathang ai back camera pala sum uchra ge and ma'am sini mi tin bagi khutin se engbiu ma'am so kamai tawi tawde and se lai re mandir se yam china phajai ngasi di khatang decorate tawrame moi mathak magai da ada night view na yang berasi jam nungai ada ngasi se especially dum puja su oi bena ko mi namra ngasi especially si mandir sigi oina men puja ne ba men puja no min ni adu na yam china nungsu nungai ra ai sum chara ke mathang hojik se entry ore sum ma'am sari view sigai gi hana jam hang leiramba mafam duni siga loina keno mi khutin se sini Arbi baik kah? Apa nang lo goy thako. Ma'am sai sini en changmam leiram bada adu hojik se soina ising galoina hapare do sai se dum light ki decorate kra hape and sigalai re khagi drandra ha adwedi sana brahmachari and
somdagi jengadari ko jamchina mi jam tilla and nan magi view dagi hena mem ngasi namu hena tilli mem ado isum jengan bada somaina sum ui aduga gi sini mem and swaida get chiga swaida khatang sajai ba khot padi dum tawre and somdasu dum makharam gi sisu dum hange nau new ngasi nau namu ko mo opening tawri mare makhai sigamo and Adam atai su hujik nahanwai somda sagalam bado adu su hujik se loire loina moisture siga ngasi degi amuka haure siga su and siga mathakta mi meam tinna su leira yingi bi ani meam And then ma'am assisting asigi Shivaratri ki vlogging se ado ma'am phaje de nungai te dum habiramu comments ta and sum siga background da udise ka background de sum maning da udise si sini mandi and siga light ka hana thalam da hojiti thanre ado sum da park ronda asana maning ronda di ko jam phajana moi tawre and siga di kra phaja badi wale ado so dum asina men oiba siga na lighting jahan risina moi siga mi jam tilaning da mong da jahan re and aduna hojik se makharam da di ko mi available dum meamam tilli pagi siga lighting jam so dum hapet phaja ba jaw bisina and men puja su oina men puja su oina tawbani na aduna siga mi jam tille makha da oina aduga dhup nung ama kari karti moi ambo manung dari thandre and mapan loin thale na ma'am do di ngasi blog se sesum le sanjare to ma'am phaje de dum comments ta dum haibiramo and do di ai ko next ta dum anova blog blogging oina dum sama ke do di and next blog to oina phangarsi and tata bye bye bolo bhai बाय tata सब्सक्राइब लाइक शेयर हां बोलो सब्सक्राइब कर देना भाई मतलब यहाँ पे आया है मतलब ये गाड़ी चला गया है खुद कस करके तो जरूर सब्सक्राइब तो बनता ही है ana haibira Ma'am, ai channel la subscribe sa meu mai sin sa do mu. do mai si di katang hen na le do na ko repeat na dum Ma'am, kha to ko ma'am kha to biro ai channel subscribe sa meu mai answer to bo. Ma'am, phagi to ni da mai channel subscribe to sa meu ko video se share to sa meu ma'am aduga yes. Bye bye. jadi kasi vlog ta bye bye guys jadi next vlog ta dum phangarsi